Inyanga yodumo uKing Bhaka usephumele obala wabhawula ngokuxolisa kwakhe lapha Dr Khehlelezi. Uzokhumbuleka ngani ukuthi kunevidiyo kaKhehlelezi etrendayo njengamanje la khona ecela khona uxolo kuKing Bhaka. Kanti uKing Bhaka usemphendulile wathi usemcheckile esigodlweni, kanti-ke ukuzwile futhi ukuxolisa kwakhe uyabona ukuthi usigujana usewumuntu oseqala ukuphenduka. Kodwa-ke ngale ukhuluma kakhulu, ngicela uma ukuthi uyavelela ikasi, ngicela wenza ufayele ngicofa usubscribe ulake bese uphinde udlulisa ukuphawula lapho comment section. Kanti-ke nansi inkulumo yenyanga uKing Bhaka ibhekana ngqo nokuxolisa kwakhe uDr Khehlelezi. Njengoba ngiyichaza-ke le ngithi ukwazi kwakho ukuzihlisa ngikulalelile futhi ukhuluma. Ngiyalalela-ke mina because ngiyamthanda umuntu obekhuluma ilanguage yakamoya. Ngiyamthanda umuntu okhuluma ilanguage yakamoya. Ngikuzwile futhi uchaza ukuthi isigodlo sami sinhloboni. Baya abahlale beza lekhaya-ke bayazi ukuthi sinjalo. Uchaze sona ngempela isigodlo sami. Dr Khehlelezi isigujana uchaze sona ngempela. Yabo vele la eThekwini mina nginegodlo ezimbili leThekwini. So that is why ngithi uyabona masuqala uhlonipha ke isigodlo, uhloniphe mina uzohlonipha isigodlo. Kumina kwenza ngikubuke wena sigujana njengomuntu ozalwa kabusha. Njengomuntu ozalwa kabusha. Ngizwile futhi uthinta igama laNkulunkulu. Wayiwina futhi inhliziyo yami ngoba angifuni ngempela noNkulunkulu. Uthema usho uthi even amanye ama products akho uyawa uthi masukwenze konke okwenzayo uphinde wakhulekele ube uNkulunkulu phambili. Hayi umthintile lapho. Vele mina isifiso sami ukuthi zonke inyanga zibe uNkulunkulu phezulu. Mase yibeka amadlozi abo da second. Into engeyifuni mina ukuthi umuntu afune ukubeka idlozi lakhe ngaphezulu kaNkulunkulu ngoba uyaliqhatha idlozi lakho noNkulunkulu. Ngithi ngiyicacise leyo sigujana. Yingakho mfowethu ngithi it takes a man ukuthi umuntu akwazi ukuzihlisa uxolise ngale zoxolisa ngalo. Mina ngabe ngiunfair, ngabe kwayimina ngabe kwayimina kahle lento engithi ngiyona wiwinile inhliziyo yami. And I pray ukuthi njengoba ngikubuke mina njengomuntu ozalwa kabusha, zalwa kabusha ke noma sewusiza abantu la obasiza khona akube ukuzalwa kabusha. Yingakho ngiqale ngangangena mina ku live ngathi ake ngibuke lento because kuyenzeka omunye umuntu axolise ngapha kanti impi ufuna ukuyilwa ngenye indlela. Siyayigada futhi leyonto ukuthi mawuxolisa ngapha kungenzeka yini ukuthi mhlawumbe uyaqhubeka uyalwa, mhlawumbe ublafa abantu uthi uyaxolisa bese ulwa ngenye indlela. Ziningi indlela zokulwa, ziningi. Mawulwa uyakwazi ukuthumela abantu ukuthi abayohlasela. Mawumuntu mawulwa beyohlasela abantu. Kodwa wena mawusewenza ini? Masewenza i-fake smile. Wekuthi ngiyaxolisa ngapha bese uthuma abantu bayohlasela, baphathe ikhali yonke into. Uyakwazi omunye ukuxolisa bese ethuma imidlwane ukuthi ayiqhubeke ikhonkothe ilwe. Yabo lapho usuke enza abantu izilimo ukuthi njengoba ngithi ngiyaxolisa nje kodwa nginemidlwane yami, khonkothani nini ibikhokothe nayo. Omunye uyakwazi ukuthi athi bengabe exolisa bese kudwebela uvi. Nginjena ke mina uma kungenzeka Dr Khehlelezi kube ukuthi ubuxolisile nje kanti mhlambe khona iplan yakhona, ngabe mhlawumbe uzobona udweba uvi noma ngabe khona imidlwane uzoyithuma noma ngabe khona into ozoyenza kuyoba yibhadi lakho ke lelo. Ngoba yindaba ngoba ngeke ngiphinde mina ngehlisa umoya entweni enjalo. Ngiyodila nawe la ngigcine khona, nawe futhi uyodila nami la ugcine khona. Kodwa mangabe nje uthi uyazihlisa bese kungabi khona impozulwa ngayisa ngoba ngihlakaniphe kakhulu, ayike ngazuyibona bona yonke into.
kodwa mina indlela osengayo ngikubuke njengomuntu osezwale kabusha ngabuka ngibuyelwa yithemba ukuthi hayi akuzini phela ngoPawuli lo wayezingela amakholwa owashawa unyazi angazi ukuthi ngizoyichaza kanjani lona but bayayazi amakholwa lodwa washawa unyazi wavuke sowomunye umuntu lalela baba lemhlabeni vele umuntu nomuntu uyawenza amaphutha ngiyakwazi lokho mina kodwa into ebalekile ukungajajwa ngamaphutha owenzile ukujajwa mawusuthi ushintshile ukuthi ushintshe ngempela yini baningi abantu namhlanje abashadile abaqale benza amaphutha bengakamtholi upartner ozomshada baningi abantu abaqale bangahlonipha benza amaphutha kodwa namhlanje impilo yabo isihlelekile lemhlabeni siyafunda ngamaphutha iphutha engalenza mina ukuthi ngithi sigujana ngeke ngiphinde ngikhuze uma wenza iphutha cha angithi phela njengoba nguKing nje uma ngamuntu eziphutha akufanele ngilwe nawe kodwa kufanele ngilungise iphutha elenzekile ngabe ngenkulumo ngabe ngokufundisa ngabe noma ingane kulungiswa ini iphutha hayi lento yokuba toxic because ngeke ngivume ukuthi ngithi hayi bantu sengizonidayisa ngoba sengibasizile abantu kwezinye izinto and mina ngibekelwe ukuthi ngilwele abantu ingakho lingekho ilanga la ngiyosho khona into mase kuthiwa leyo nto ayenzikanga alikho noma yini engishoyo iyokwenzeka njengoba ngishilo ingqinamba engayinqoba engivumela ukuthi kube njalo kodwa mangathiwa ngishinto kuthiwa yenzeki kungaba either ngiphule ingqinamba noma uNkulunkulu ungishiyile sengafuna ukubheka ukuthi ngoneni ukuthi uNkulunkulu angishiye ngoba uNkulunkulu akakushiyi lingekho iphutho olenzile ngoba uNkulunkulu akazwani into engalungile ingakho ngithi mfethu lapho ukhona indlela okhulume ngayo ngikuthande nakuba uyibeke ngendlela yakho le khona le nkulumo oyithintile Dr Khehlelezi kodwa wayibeka ngendlela yedluzi lakho ngakuzwa futhi umuntu unemimoya emibili umuntu wena uyibeka ukuthi khona amakhehla wathi khona nogogo abathi amakhehla athanda ukula ngithi mina ke umuntu unemimoya emibili khona umoya olwayo mase kuba umoya wokuthula uNkulunkulu nabantu abakufisela okuhle abahambisani nomoya olwayo idlozi lakho elikufisela okuhle alihambisani naleli idlozi elilwayo idlozi elilwayo likwakhela izitha kungenasidingo idlozi elilwayo likuvalela izinto kungenasidingo kanti idlozi lokuthula nelomnqoba livula noma kuvaliwe ngoba mawulala phansi ila khona abantu bekwazi ukudabukela ogada nala unotice yazi abantu even social media abamlwela umuntu othi uyayilwela kodwa abantu beke bakubona ukuthi uyi-victim babalalela baze beze show hashtag bekulwela because uyi-victim yini bekubothi uyi-victim kodwa uthuli bayakulwela abantu kodwa mangabe uzokhuluma kakhulu ulwe kakhulu abantu abakulweli bathini bathi sifuna ukubuka ukuthi iyogcinaphi ngoba niyana so uma uthi wena kube nemimoya emibili khona amakhehlalo wayo khona izalukwazi ezikhuzile ngiyayi-understanda mina ngokwakwa spiritual liyonto ishilo ngokwakwa spiritual ukuthi yezempi lezi ezokuthula lezi zokuthula zikupriminda kulezi zempi ingakho ngithi lezi othi zivukile zokuthula yizona engenza ngithi I suspect ukuthi ngathi ufuna ukuzalwa kabusha noma usuzalwe kabusha ungiphakamisa lezi mase kuba uNkulunkulu ngoba lezi ezithi hlasela ezithi sebenzisa abantu ukuthi abakulwele yilezi zempi lezo ingakho ngithi mina into eyenza ngikhulume kanje ingenxa yamazwi aphuma emlonyeni ngize ngaphinde ngawaposta mase ngiwaposta ngathi kwagqamisa futhi lamazwi lawo ngawagqamisa sekuwapostile mina because bengifuna ukukhuluma ngayo yonke lento impi ayifuneki into efunakalayo is to be humbled bese